कार के लिए 285 रुपीज़ में पूरा मंथ नो अनलिमिटेड एंट्री। Kidkhat jong Confederation of Khasi Jantia and Garo people jong Kamau Kanang but cannot Khasil Sadian Kaching Yo, Kaching Ujor, Kaching O, Jing Nam, Nik Paiba, but Kinongram, Halor Kaching Sha Shimdor here, Haka Kardop from Kajana, Maukanu, Mantaxi, Kale, Panikandu, Ikinopia, Kateka Chaka, Ban Panjing Shire, Lokajing Shimdor here, Yaki Kali. Hapo kajilam jong ba Bristar Mautho, but Uba Shan Lang Dingdo, Kidkhat jong FKJGP, Mantakasi, Karpanatre, Kulalangkon, Kilale, Ban Panjing Shire, Lokajing Shim, Hadu Shispa, Nyoputanka, Kali pick up, Kibakamai, but Kumjuru, Ikali Jonkinogrem, Kibatu Bandi, Shayo Shahat, but Nakaliang Jonkibor, Bopina, Jonkati Kardap, Kilakular, Bakinsale, Nakaba Shimdor, Dunano, Ikikali, Kibade, Nakate Katan. Habai keren bot ba Bristar Mautho, Ubade President Jong FKGGP, Jong Kamau Circle, Loitu, Bakipai ba, Kibade Nakate, Kadong Katan, but Kumjuru, Kinongrep, Kinskop Haban, one you can do it hot, Jonkaseng Kanang Bakin Lab and Le Yakabadon come. बालू लेके जाएगा यहाँ से रिभोई में, ठीक है। सोचो 3 ट्रिप में जाएगा भी, मतलब जाने का टाइम में भी देना पड़ेगा, आने का टाइम में भी देना पड़ेगा। तो मतलब 100 कितना 170 ना, विदाउट फास्ट उसमें नहीं फास्ट टैग लिए नहीं, मतलब विदाउट फास्ट टैग में 170 जाने का टाइम, आने का टाइम में भी 170, मतलब कितना हो गया 340 हो गया। तो मतलब सोचो अगर वो लोग 3 ट्रिप 4 ट्रिप 5 ट्रिप में यहाँ में इधर बालू में लेके जाएगा, इधर तक में खाली उमराई में भी वो लोग 5 ट्रिप में इधर में पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत नुकसान हो गया हम लोग के लिए। तो क्योंकि हम लोग फास्ट टैग बात छोड़ो पहले, मतलब ये प्रॉब्लम है, हम लोग बात करने के लिए यहाँ आए, ठीक है। तो फास्ट टैग का बात तो हम बाद में बात करेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम है, मतलब वो लोग जो यहाँ में आएगा 1 ट्रिप में जाएगा भी पैसा देना पड़ेगा, आने का टाइम में भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम में कैसा करना पड़ेगा अभी? उसमें सर सोल्यूशन मंथली पास भी इशू कर सकते हैं। मंथली पास नहीं, जैसे सुनो इस बारे में अमाउंट जमा कर दो 1 महीने का टिकट का मंथली, अभी जितना बार 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार आओ। अभी जैसा मंथली में कितना उसका गाड़ी का आरसी देखना पड़ेगा, इस टोल से 20 किलोमीटर 20 क्योंकि किलोमीटर गरी इधर आने से ना 5 किलोमीटर में जो गाड़ी का आरसी होगा, जिस मालिक होगा गाड़ी का जो नाम होगा उस पर मालिक का नाम होगा, 20 किलोमीटर के अंदर आना चाहिए। टोल से 20 किलोमीटर दूरी पर गाड़ी मालिक का ओनर का नाम होना चाहिए उस आरसी में। तो हम आपके लिए एक पास बना देंगे, बहुत कम पैसे में पास बनाएगा। हाँ पास बनाएंगे, दिन भर 10 चक्कर जाओ। कितना हम होगा सर? Hadin ba ngi kum ka FKHP Mor Kanang Circle la yo bun ke jing ut ke jing nam na ki pai ba no snong jong ne ka than jong ni chane jong ka than Mor Kanang hi bat kum chu na ki na ribhoi ki ba chu wan chane ban de jong bam wan de so wan de kaj wan de ki bun ba ke jing de bat kum chu na ki nong snong jong ki ba bu pick up ki ba chu kamai chane ka than no ki tourist private Bacuan sini tentang gila ut cengi ni marga cing sim pelat put agne ka tulkit kemudian hang pok mau kanu tul plaza rem ta kesini adi mulio kacing ujuan ni ba ngilawan ni ngila ikren bat la sibun ngila ya discuss hang ni bat kini ki dekhar ba penya ya kini ka tulkit hang ni nakaliang jogi ni dekhar ro gila ngap ya ka cing ut jongi bat hak jo kapor ngi kerpat ru ya ki ba ki badon kampat ken sawan kendu cengi lada ki don kanu ka cing don kam cengi ban irap kini tulkit ni subha bakin kontak i khot cengi le ne ya kinong kit kam jong Mor Kanang Circle bakum chu ki bawan na ribhoi kan sa kontak ya nong kit kam na po ribhoi khnang ba kam pensuk namar ka cing simple put kombolong mena sispa sanpo o sispa sipo balet sispa sipo bawan ka private kini ka kata adu ka kata kom ka pick up ro sispa nyopo balet sispa nyopo bawan teng don giba let kit siap let kit mau tang ni theru kila ar trip light trip ya tar kisim tulkit kani ka kata kanya kamai ka chi jong ki pai ba nong snong jong ni ka thain ka bu kali ki ba kumta ter ba ka im da kani kamai ki pick up ki tourist dai nak ta kadau ka ba pelong ya ka FKHP jong i bangin wan ban ya keren hang ni ka ba ngi semrai nomor ba ken penuna ya ka ba ngi la dawa kan dai su ban sim kom ba sim miswa dai ban sim penuna kan kata he ka ba i kila sap ka cing ya keren ke jongi kan cing dawa jongi te haden ka jeng ya flu jeng mut bat ka Mor Kanang Circle bat ngi na kanot ka si hills halor ka jing sem jeng ya jeng sibun kinong ram ki ba wan ban supply ki juhur jengki la ne ban ya leng ba kan ka tol gate nalor ba ka jeng kerdu akhirnya ki pandemic
kebabun nak kilang kinong rep kiteng ko but kumha kani karep karyang kabalong menta kijing tuna kador jong kimarap hari halor kani kijing tuna jong kador kimarap barokhoj menta i ba sa kani katul get pat kalong kum kawai na utlan jong kinong rep kaba bam kapisa na kinong rep sibun na kaba sim na ka baitul gen da halor kijing wan ud jing pajba ngi nakaliang jong ka not kasihil sebat na ka maurong kenang circle ngilai wan lang ne ban yakran ne po ka tulgen kumno ban penduna no ya ka jing siu ya ki kali jong ki marap ki bawan ra ki marap nang ne tulgen ta ngi dokumen ru hadin ba ngila yakran bat ngila ya taisani baha bat kini ginung priya jong tulgen ba kila ai ngi ya kata ka insurance ba kin penduna no ka bai tulgen kaban ya nang ne na boy sa marong keneng na marong keneng sa boy daga menta ki marab ban ngangej ba nang ne sa khamat naga menta ki nong rap kan lang khamduna no naga menta ka baitul gate ang ne dapat ka jingi tip lang jong ka marong keneng circle bat kumjuru nakaliang jongi kanot ka sales ada yul stedon ki ba sem jeng akhani ka tai ba dei ba kani ka tul gate daga menta ki nong rap pila bani kontak lang sa ngi kinong penyat jong ka not kasihels bat kumjuru sa kinong penyat jong ka FKGJP na po ka marong keneng circle bat nang ne sa khamat hi ngas ngo sorong banong no yoles ba kanwan no ka jingduna ban sim ya ka bai tulget na banta kinong rap kan loro ka jing mentoy ya kinong rap hi barok khoj ki ba nakaliang kari boy kumjuru ki ba de nakaliang marong keneng hi brok kawai